yigishaga anayobora seminari akanaba umuyobozi w'abafrere w'abihayimana icyo gihe. Mu 2001 yabaye umuyobozi mukuru wo mu muryango w'aba Augustin, inshingano yarimo kugera mu 2013. Hanyuma mu 2014 yagizwe umuyobozi w'agateganyo wa diocese ya Chiclayo muri Peru, nyuma aza kuyibera umushumba mu 2015. Mu 2023 Papa François yamugize prefe wa dicaster y'abasenyeri cyangwa se niwe rushinzwe abepiskopi ku isi, ishami rya Vatican rishinzwe kugena no gucunga abepiskopi ku isi yose. Hanyuma aba cardinal kuva ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 9 mu 2023 akaba Cardinal Prévost, akaba yarafite ijambo rikomeye cyane muri Kiliziya Gatolika, cyane cyane mu guhitamo abashumba baza diocese zitandukanye hirya no hino ku isi. Akaba ari inshingano zifite umumaro ukomeye cyane, akaba abaye umushumba wa Kiliziya Gatolika nyuma yo gutorwa n'abakardino 133 muri conclave cyangwa se umwiherero watangiye kuri tariki ya 7 ni kwa kabiri ku gicamunsi. Akaba atowe ku nshuro ya 4 yitorwa nyine, kubera ko ubwa mbere ntago babashije kumvikana ku mushumba, n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu. Kuri inshuro ya 4 rero ku isa 12:08 kuri tariki ya 8 y'ukwezi kwa 5 nibwo byamenyekanye ko habonetse papa, ni nabwo hazamukaga umwotsi wera muri shemine ya Bazilika ya Mutagatifu Petero. Amazina ye ni Robert Prévost, ariko izina ry'upapa yafashe ni Leo wa 14. Ubu muri aya masa, muri aka kanya hari no kuvuga yabanje no gupepera abakristu bateraniye hariya, ariko ubu ngubu ari no kubagezaho ijambo. Turacyari kumwe na Padiri Honore Bahiri, koko ni hari Padiri. Ubu ngubu niki kirimo gukorwa mu by'ukuri? Ubu ngubu Papa Mushasha Leone wa 14 arimo kuvuga ijambo, kandi ijambo yatangiranye amagambo ya Yezu yabwiye abigishwa be mu mugoroba wa Pasika ngo amahoro, nimugire amahoro. Biragaragara ko azanye ubutumwa bukomeye bw'amahoro. Yego. N'ubu ngubu aracyababwira imbaga abakristo bateraniye aho ngaho, imbaga irimo kubyitwaramo gute nk'ahantu hateraniye ibihumbi n'ibihumbi Padiri? Ubu ngubu ibyishimo byagaragaye ni kuko hari abanyamerika benshi. Birumvikana ko mu baturisite bo batangiye no gusakuza, icyongereza kirimo kirumvikanwa muri weguye kuri izo nshingano mu 2013 mu kwezi kwa 3. Abakardino bemerewe gutora umupapa abafite munsi y'imyaka 80 y'amavuko, barimo n'umunyarwanda Antoine Cardinal Kambanda, nawe uri mu batoye. Uyu nguyu yashyizwe muri izi nshingano mu mwaka wa 2020 bikozwe na nyakwigendera Papa François. Aba bakardino rero bakaba baratangiye conclave ku munsi w'ejo, cyangwa se umwiherero w'abakardino ku munsi w'ejo. Bakaba bari bamazemo amasaha rwose ahenzeho gatoya 28. Hakaba rero ubwo habonetse papa umushumba wa Kiliziya Gatolika mushya Ferdinand. Yego, hari inandi makuru akomeje kuza abasenguzi barakuvuga ko ubu ngubu Kiliziya yagombye no kurushaho kwegera ababyiruka bakiri bato, kugira ngo na Kiliziya Gatolika nyine